Davat жөнүндө кененирээк айтыңыз. Кээ-бир илим ээлери даватка жүрүүчүлөр адашкандар деп жатышат. Кой бири-бириңиздерди андай кылбайлы. Ар бир нерсеге Куран бар, ар бир нерсеге хадис бар. Куран хадисти бекем кармасак, бардыгы биздин мазхаб, Ханафи мазхаб бардыгы Куран хадистен. Дават бардыгы Куран хадистен. Хорошо? Албетте тартип, мисалы 3 күн, 4 ай, 40 күн бир фарз, важип, сүннет эмес. Атак дават bir жамаат эмес тугандар. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мээнети. Бул bir партия эмес, bir уюм эмес. Макулбу? Bir кыймыл эмес, bir движение эмес. Бул бардык мусулмандардын мойнундагы милдет. Бардык мусулмандардын мойнундагы милдет. Таблих деп жеткирүүнү айтат. Алла Таала пайгамбарыбызга айтат: "Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбар, сен Робуңдун тарабынан сага түшүрүлгөн нерсени жеткиргин, сени мойнундагы милдет жеткирүү. Эгерде сен жеткирбесең, анда чатак анда. Анда чатак. Фама баллакта рисалата. Фама баллакта рисалата. Ва иллам тафал, фама баллакта рисалата. Пайгамбарчылыктан да аткарган жоксуң дейт. Vallahi ya'simuka minan nas. Adamların argандай сөздөрү бар, жамандыгынан Алла өзү сактайт, аны ойлонбойло кой. Сен пайгамбарыбыз ар бир аятты жеткирейли, ар бир хадисти жеткирейли. Алланын аманаты, пайгамбарыбыздын аманаты. Пайгамбарыбыз бизге буйрук берди эмне деп? Баллигу анни валау ая. Менин тарабымдан силер бир аят болсун жеткиргиле. Кандай? Жеткиребиз адап менен. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар жеткиргендей. Икрам менен, сый менен, сабырдуулук менен, сын айтыле берет, сабыр кылыңыз, жутуп кое бериңиз. Бирок сиз кандай кылыңыз? Дасторкон менен, жакшы пейил менен, кичпейилдик менен, сабырдуулук менен, жакшылык каалап, тирешпеңиз, урушпаңыз, талашпаңыз, кереги жок. Мусулманбы бир тууган кучактай менен. Тамак бериңиз, чай бериңиз, салам айтыңыз, жардам бериңиз. Даваттын пайдалуу үчү. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Кайгы бөлүшүү. Бирөөгө бир кыйынчылык болуп калса, сразу барабы. Башына иш түшүп калса, ооруп калса, кайгы бөлүшөбүз. Биз сүйүнбөйбүз. Мусулмандардын башына кайгы түшкөндө сүйүнбөш керек. Пайда жеткиребиз, колубуздан келишинче жакшылык каалайбыз. Макулбу? Savol. Hayit namozida to'planadigan pullarni qayerga ishlatish mumkin? Oldidan rahmat. Bu sadaqa. Sadaqanın masrafı kenin. Kaalaganda masjidga işletesizbi, madrasaga işletesizbi, bebecharalarga işletesizbi. Bu fitr sadaqa emas, fitr sadaqa emas. Agar fitr sadaqa bolsa, anda masakin, guraba, yatama, yetimlerge, bebecharalarga, mustahiqinlerge işletiş керек. Agar fitr sadaqa bolsa. Fitr sadaqanın masrafları oşu zakatlı masrafı. Бұл жаққа да ушу пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам фитр садақа бізде важип. Бізде 40 сом ғой? 40 сом, Бұғдай білен 40 сом деді ме? Лекен қараңыздар, мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кишмиш, мейіз ден фитр садақа беретелі. Ол қанша? 640 сом. Біз мынау бұғдай менен 40 сомды мен инкар қылған ерім жоқ. Лекен байларға айтармын. 40 сом менен şu бейбачаран, siz misal 40 сом бердіңіз, ал несін өткөзөт? Sizin bir tamağınız 2000 сом, bir abetiniz 3000 сом, 640 сом çıkar. Hazır mayizge 640 сом. Oşun için ihtiyardı men birinci kirgizgen bu yakta. Alhamdulillah, muftilik uağımda kurma menen sanaylı, mayiz menen sanaylı, arpa menen sanaylı, buğday menenle turup kalıbaylı, buğday dedi. Al 40 сом, al тура al. Бесспорный, бардық адамға. Бирок сиз ала, жогорку амал кылыңыз. Бечараға 640 сом берип коюңуз. Баласына кийим алып берип алсын. Дары-дармегине жетип алсын. Бир жакшы курсанчылык бир майрам кылып алсын. Şu fitr sadaqanın iki maksatı var. Birinci, bizim de Ramazan ayındaki orozobuzdan kemçilikleri joyuş için. İkincisi, bebecharaga mayram. Agar inşallah fitr sadaqa emas, bu hayit namazidagi to'plangan pullar fitr sadaqadan alohida bo'lsa, unda masjidga ham ishlatsa bo'ladi, boshqasi ham qilsangizlar bo'ladi. Domlalar o'zi ham yesa bo'ladi. İnşallah. Eng halal da.
Savol, bomdod namozi taqvim bo'yiga 4:30da azon aytsa, masjidda 4:40da jamoat bo'lib o'qisa bo'ladimi? Yo boshqa o'qiymizmi dedi. Yo'q, bo'ladi. 4:30da ham o'qisa bo'ladi. Ha. Sağırlıqның vaqtisi agarda 4:30da pütse, bo'ldi. Bu jaqdan emi sağırlıq 4:31de sağırlıq jesek bolmaydi. O jaq haram. Ha 4:30da olsa 4:29da okusak namazımız bolbay qaladi. Vaqt kirgen жоқ da. Ha vaqt qachon kirdi? 4:30da kirdi. 4:31de namaz okusanızlar bola beradi. Jamoat menen bir ittifaq qilib olingizlar. Aqirqi 10 kun munake Ramazan ayдағы etikafтың күні, uxtay turgan kun emas. Ha taң atqıcha to'xtagan yo'qsizmi? Birinchi avval vaqtisida farzda atqarыңдағы anan esala beradi. Rohatlanib inshaalloh tushgacha emas, sen bir 10gacha uxlasangiz ham bo'ladi. Bo'ptimi? Alloh rozi bo'lsin. O'qiganmi? Bağımdatны чурначи. Bağımda farz o'qigandan keyin uxtay berasiz, bo'ldi. Xudo xolasa, uverenный sizning qadr-tun bor. Aqirqi 10 kun uxtamash kerak-da. Mana o'sha 10 kundachi. Bugun emas, mesela ertandan boshlab 2-may. Ertandan boshlab mana alhamdulillah 10 akhir boshlanadi-da. Avaxir 10, ha?